لعفرین هیزن چکدار و استخبارات ترکیه ولاتی کی کرد گرتن و برنجه کی ندیار و تانهاجی چارن ویساوی نخیایه دوی در بارده دستای یاسایی یا کردی بلاف کرد که روژا 17 مهه ولاتی کرد بیرقدار محمد مصطفی 51 سالش گنده آشکو غربی لسر بندکو هفبش آهیزن چکدار و استخبارات ترکیه چات ریکا گنده قیباره هاتا گرتن و بوجه کی ندیار هاتا برن جدارا بوری خویا کرد که بیرقدار و مالباتاوی بریل باجار حلب نشتجه ببون و پس چند سالان کشجه وارن خواه دور کتبون بریاردا کلگل مالباتا خواه وگر عفرینه لسر ریکا وگره او بتنه هاتا گرتن و جن و زاروکنوی کاریبون در باس ببن جدارا بوری هر وها خویا کرد کتانها چورا نویسا بیرقدار نخیایه و مالباتاوی نزانن اول کدره گرتیه جئولیه کدنده ده پنجشنبه باجار حلب زاروکا بناوه رولا و خالد محمد علیش بر برینا خواه کل انجامات تقینا مایینه که ده بریندار ببو جن خواه جدست دو رولا و دماکو او چند زاروکن دنج دبستان و دیگریان مالین خواهیین لگنده الاحداث ایل نوچه و شهبای بومبایه که چاندی بوانده تقیه و ده انجام ده او زاروکن دن بریندار ببون و جبر بریناوه یا کور او جبون خوشخانه که حلبه هاتبو بگو هستن لیوه ده جان خواهج دستو رولاوا 10 سالی بو او پشتی گندوان با سوفانج آلی ترکی و هاتو بو دست سر کرن او لگل خوادین خواه کچبری نوفچه یا شراوا ببو تیمین هاورچون زاروکا کرد جبر کوراوشاوی خراب بو او را کربو نخوشخانه که حلبه لزاروکندن عصمت تتر اخرسی 12 سالی محمد تتر اخرسی 6 سالی و زاهر تتر اخرسی 14 سالی سوک بریندار ببون اولو نخوشخانه آورین هاتو بون درمان کرن تیزانین کنافچه و شهبایه و گندوار باکور حلبه بومبین چوندی جبرمایین ریخستنا داعش به شیوهی که بردوان به خلکن و دوران داد تاقن و بدهان زاروک و کسین سویل این عفرینه ین کوچ بربونه اولور بجه بونه قربانی امریکای تابلویک جحاریه یا کبن که بشک جکبن ترین نویسن اولیین لجیهان نشان داده و گران ده عراقی تابلویا که بناوه خونا گلگامش تیناسین 3600 سالیه و بشک جهل بستک سومری یا دستانا گلگامش کل مزابوتامیای بو آنگول عراقی بود روژاد شمه ریخستنا پرورده زانست و چانده یا نتوین یک بویی یونسکو راگهان که امریکا ده و هفته تابلوی وگرین عراقی ریخستنه وگرا تابلوی لگل 700,000 پرچه ایندن این کود تیرمه ده وگریادن عراقی و وکی سرکفتنه که گرینگ ده شاره لدجی بازرگانی نیاسایی یا ملکین چاندیده بناف کرد. تی تخمین کرن که تابلوی ارکئولوژیک ده دما جنگو کنداوه یا 1991 ده جموزه خوانه یک عراقی هاتبو دزین و برای یک نقانونی بو امریکای هاتبو بگو هستن. I request protocol to escort his excellency. برهم صالح سرکمار عراق لبارگه های UN لنیویورک و امریکای گوتارک لپیشیا جواتا گشتی یا نتوین یک بویی دخولا 75 ده پیشکش کرد. سرکمار عراق گوت که ولاتوی بری و پشتی درکتنا ویروس کورونای روبرو بونا نخوشی اکی بون ماترسی و کاریگری وی نکیمه جبو جیهانه اوجی تروریسم و گندلیه مال پروفرمی یا نتوین یک بوی آخافتن سرکمار عراقی وشاند و ده آخافتن خود سرکفتن لشکری لدیجی تروریسم و رزگار کرن باجارن عراقی جبن دست کومین تندرا و پشت راست کرد لصالح گوت کوچر هین لدیجی تروریسم و تندرا یا کل سر سینوران دگرن و دشانه رازایی دمینن بردوامن سرکمار عراقی هم برگرینگی و ماترسی و تروره و اگرین وگراوی جنوبه هشیاری دو سرکمار گوت هر سستیک آن خمسوریک دشاره دجی تروره ده یون مجول بونا بنا کوکیین لحرمه ده ببه در فتک جبو وگراوان کومنتاری وی هر وها گود که خمساری دشاره لدجی گندالیا برفره و دست وردانو لسرواری و نتوایی یا ولاتوی ده هولدان لدجی تروریسم و تندراوی جی آستنگ بکن برهم صالح بانگ جواکا نونتوی و دوستان کرد که دو اشکره کرنا پراین قاچاق و گندالین که وان پرایان به قاچاق جبو پشتگیری و که من نیاسا و تندرا و ردشینن آلی کاریان بکن
لآمدا با کوره کردستانی 11مین فستیوالا زبشان به سرپرستی آفیسا پارێزگehê ئامادê هاتە vekirin û bi sedan kes lêkom bûn. Programa festîvalê bi trombêleke xemlandî ku zebeş têde hebû vebû û ew trombêl di cadeyên bajêr re ber bi qada pêşbirkê veçû. Xelkên bajêr bi şêwekî pir lêbeşdar bûn da ku li ciwankirina zebeşan temaşe bikin. Beşek ji zebeşan bi awayên cur bi cur wek ker, masî û çîçekan hatine çêkirin. Di dawiya festîvalê de pêşbirka xwarina zebeşan bi beşdariya xelkên herêmê hate sazkirin. Bi êvarê re jî birêveberên festîvalê ji bo pêşbirkê dest bi pîvandina zebeşên beşdaran kirin. Zebeşek bi kiraniya 45 kîlo û nîv wek mezintirîn zebeş hate pîvan. Jina cûtkar İkrem Atlî ku îsal di pêşbirkê de beşdar bû got, em ji 5 salî de vî karî dikin û ez bi xwe ji dêrekê me lê nihal amade dijîm, me erdek kirêkiriye û bazirganiya zebeşan dikin. Tûv di demsala biharê de tê çandin, em dibin ba û baranê de kar dikin û gelek astengiyan dibînin. Em bi kedeke mezin kar dikin. Em zeviyan tev radikin, gîhayê wê yê xerabbûyî davêjin û pereyan pir li vî karî xerj dikin. Li perestgeha Watvîra Dîhemakaya ya Batom duyem a Taylandî ji bo şahiya roja aştî ya cîhanî 200,000 mûm hatin pêxistin. Mezintirîn û navdartirîn perestgeha ola Bozî li Welêt şahiyeke ronahî ya herî mezin li darxistin. Ew şahî bi mebesta hêvî û nimêjê ji bo cîhaneke aram û ewle hatin darxistin. Bi hezaran kes di rêya weşana zindî re ji dûr ve tev li meresîma nimêjê bûn. Ku mela giştî ya neteweyîniyek bûyî ji bo nebûna tundûtûjî û rawestandina şer, ev roj ji sala 1981 de wek roja aştî ya cîhanî destnîşan kiriye.